Haga jingle kai I League haprenga namdhari Persia eka Delhi FC. Haba pai shekre jingle kai namdhari galamat eka namrem halaying hadin bagala syak pelim haga Delhi FC da ar lagaway. Baling bagan eka nam job ka Delhi gala kiusha ka kerdan gabasan haga mi yak hen point. Haga jingle kai AFC Champion League ka bahap haga Group E haprenga Persepolis Persia eka Al Duhail. Haba pai shekre jingle kai ka Al Duhail kala la pelim ya ka Persepolis syabar lalaying da ar lagaway. Ya gini gi argol jong ga Al Duhail ayo bentep haga menit ka bakandai bar haga menit ka ba prap hulai bar ya ga shigol jong ga Persepolis layo bentep haga menit ka bahnyau bar leng bagan ga namrem ka Persepolis kala du bandrong syakarau of 16 haga baga duna tang shiponya ka Al Fahi ka bayo bandrong syakarau of 16 haga way par ga jingle kai ka bahap haga Group D haprenga Kenhun Ronaldo ka Al Nassr Persia ya ka Istiqlal Henry haga ni ga jingle kai Ronaldo Clemdon benta bat ka Kenhun. Haba pai shek rega jingle kai ka Istiqlal kala Joshua bat ban khijar tang haga menit ka balai pheu ar lengbau salo. Henry day haga kelamet kada haga menit ka basan pheu ka Al Nassr kala yo ban thep ega gulpen ya khai lengbau kharib. Bat day le baga rega jingya khai ka Al Nassr kala yo ban rungsuk syakarau of 16 hadin baga don khli du jong kami ya khen point haga Group D.